Bishop Florentino G. Labarias, King Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kalakad tamo po at magkyabe ikanta indalit a pamuklat. Pampo ng anak ang ng Espiritu Santo. Amen. Ng kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang kimuri. Dahil ko ng kapatid, iting kapat ng Domingo, ng panahon ng Kwaresma, hausan tayo ay Kwaresma Panginoon ng Mebye, hausan tayo Domingo na ng Maya Papastol or Good Shepherd Sunday. At ito dyan naman, kaya katamang kapiestan. Ngayon kaya katamang parokya, Santa Cruz. At may tungyamo naman kapag masusyan ini, king
World Day of Prayers for Vocation. Agkatana-kata ni Santa Iglesia na abi-abi manalangin para karing bokasyon o kayawsan kimbye. At syempre, adentamo naman celebration para karing ima, Mother's Day. Yabi tala mo naman panalangin kaniting kakatang kapag masusyan. At bilang pamagsadya kaniting banal ay Eucharistia, agatanda kayong tahimik, bata mong panamdaman at kilalanan na makananuta mo kaulaga kay ngapong Ginoo. Anak na katamo, kaluguran na katamo, pagtiwala na katamo, meteya para king kaligtasan tamo. At yung benaniti, pasyag tamo naman yung kay katamong pamanisi, karing kay katamong kasalanan. Jesus, Maya Papastul at Cordero, balo mo kami at dirinan mo kaming biye alanganga, Ginoo pakalulod. Ginoo pakalulu. Kristo, Maya Papastul at Cordero, bibitasan mo kaya kami ing kapilanman kaya kami mabating, Kristo pakalulod. Kristo pakalulu. Jesus, Maya Papastul at Cordero, ay mo paintulot ing ninuman samsama na kami kaya, walking igpa, Ginoo pakalulod. Ginoo pakalulu. King maragulong pakalulu, patawaran mo kami, O Ginoo. Gawan mo kaming biyasang makiramdam king siwala mo. At tayran mo kaming painturo king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Malalangin tamo. O Diyos sa ikpami, bilan mong imbukto mong anak, may tayang makapako king krus, para king kaligtasan ng beto ketawan. Pagkalubusan ng kay kaming may kakilala kay king yato, king misteryo ng kayang kamatayan, ing maintuli kami na magkamit ka rin banwa, king ablas ng kaligtasan, apekebutana para kay kami. Tiyado ni king kapamilatan ng kinumya sa Kristong anak mo, ang mabibiyat magaring kambe mo, at yung banal na Espiritu, may tumuking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ni Amano. Pamamasang iba't kindapat na ring apostol. Sinulong lang miglakad ni Pablo at Bernabe, manibat Perge at Mirasla Antioquia, Pisidia. Kingaldoning Sabat, mintala king sinagoga at tinagon king pamanyamba. Kalakora king pulong ting tao, dakala ring taong tinuki kari Pablo at Bernabe at antimurin ding dakal apagano ang mga may konberti king Judaismo. Migsalita la karela ring apostol at pinaralan dala manatiling mabiyebye king grasya ning Diyos. Itang tinuking aldoning Sabat, alos ding sablang tao ka rin Antioquia, di natangla ban makirandam king amano ning Ginoo. Tingudyo, panakit da ka rin da kalatao, tiblano ning maragul na pangalalo, inya migsalita lang kontra king sasabyanang Pablo at piglibak depa. Dapot, lalo lang mesi kanalog migsalita ri Pablo ampoy Bernabe at ngara. Kailangan ingke kayo mi mumunang ipanaral ing amano ning Diyos. Dapot, antining sikwilyo at eyo bibilang mangyan tulid imbiela nangga, ingke kayong sarili. Inya akityo, lakwanda kayo, at karing pagano kemunta. Uling ing kautusan na binyening ginuke kami, antiya kanini. Binilira kong maging sulo, karing pagano, ban maging dalan ning pangakabos, para king mabilog ayato. Inyan din damde itiring pagano, may tulal at pepasalamat king Ginoo, alang-alang king kayang amano, at ding sablang may pili para king biye alananga, meging dalasal pantayala. Ing amano ning Ginoo, may kalat king kabilugan na lugal ay ita. Dapot ding udyo, sitsutan doring mapilan karing mga kwaltang babaeng ating lub king Diyos, at ding lalaking kikilalanan da king syudad. Inablokan dong lumupig kari Pablo at Bernabe at tinabirala kayong karelang distrito. Inyari Pablo at Bernabe, pigpagde ingalikabok karimbitis at anting tutol laban karela at saka nalamo sinulong papuntang Iconio. Dingalagad naman karin inta Antioquia, mikatmuan la king tula at king Espiritu Santo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pong dalita pakibat, metong yang dalit king ning kapasalamatan daring may karamdam king maya pabalita ning sinubling medye Ginoo. Itamo imbalayan na tupang papastulan.
Dalitan main Ginu o metoyato. King nipnuntula sambanya. Lumapit ko kaya kambening masayang dalit, pakibat ko. Itamo imbalayan na at upang papastulan na. Kilalanan yo king inginu yang Diyos. Ya ingli na lang kaya katamo at bandi na katamo. Itamo ing balayana at tupang papastulana, pakibat ko. Itamo imbalayan na at upang papastulan na. Inginu mayap ya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat ya kapilan paman, pakibat ko. Itamo imbalayan na at upang papastulan na. Pamamasang ibat, king libruning kapahayagan. Ako ihuan, ikit ko ring tutong dakal at tao. Eno abilang ning ninuman, king karakalda. Ibat lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapaning trono at ning kordero. Makaimalan lang makaba at maputi, at atin niyang tatalnan na palaspas ing balang metong. Deti, nga nakahanako ning metong amakatwa. Hila ring migtagumpe, king maragul a pangalupig. Pinipira at pepalto puti ing karelang imalan, king kapamilatanan ning daya ning kordero. Itiya ing sangkan, nung bakit at tilo king arapaning trono ning Diyos, at susuyo lakeya aldot bengi king templo na. Ating makaluklok king trono, ya ing matnube karela. Ela dumanop, ni kumawu kapilanman. Ela mibilad king pali ning aldo, o mga paltos, king isa numang pali. Uling ing kordero, ay atyo libutad ning trono, ya ing maging pastulda, at idalanala karing sibol ning danum, ababye, bye. At ing luwa karing matara, pulisa ng lubos ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo kuban parangalan ing mayap a balita. Mayap apastol, nga naning Ginoo. Balu ko ring tupa ko, at dingka ko, balu rako. Alleluia, 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 alleluia. Inginu manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita ag pangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo.
Jesus nga na, ding ka kong tupo, makramdam laking siwala ko. At nakikilala ko lang, at tutukila ka na ako. Dilinan ko kimbye alanganga at kapilanman ay lami pahamak. Alang makasamsam kareti ka na ako. Ingig pa ako, aminye kareti ka na ako. May gitya karing sabla at alang makasamsam kareti kang igpa ko. Ako ating igpa, metong kami mo. Kapatating may pabalita ni kiyakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Happy Fiesta po kay kayo ngayon. At Happy Mother's Day mo rin. Kareng kapadatang at chukeni, ang po kareng at chukareng karelang ibale-bale. Ating ko po nga tandanan, may itong storya, it's a joke actually. Kanya nga ko pa po kim Baguio, mag-aral some years ago. At antiya po kanini, itang may itong joke at kutang. Sabi ng makanyan, itang sinulat, halimbawa nga na, kayang metong kwarto, pilog ni metong kwarto, ating pera, ating 1,000 peso bill. Kay bad, ating lino ba't lukatao, nga na. Ing mo muna, malaguya, seksiya, biyasaya. Kadwa, metong nemang businessman, mamurait. Tatlo, metong yang politikong very, very honest. So, karenin lino ba rin at lu, nino kaya yung kuma? Nga na, kaya tang 1,000 pesos. Nino po kaya yung kuma? Nino kaya yung kuma? Metong yung kuma. Itang mumunan diling linog. Why? Kasi kanureta nga dwa, they do not exist. They do not exist. Well, aga nakakapuining, kasi nang kahit tamo na pamiisip pa makanyan, we look down upon people na wala mo hala ng malyaring mayap karela. Ay hindi dyan tayo ni siguro, kaya ning gawa na ning apong Ginoo. Yung panahon na ning apong Ginoo. Patsya metong kampastul, pikasaman dala po, kanitang panahon na itareng pastul. E dalaburi. At inipang, malyaring maging testigo o witness keng korti. So mababa, lapan lalawi. At pikakasaman dalapin kasi putan daladala rin karelang papastulan, dumalan la, keng pitatamnan da rin farmers o hortelano, siyempre, kanan dayo, itang karelang daranan, nyami mimwala po. Pero, waman, makanyan lapan lalawi rin tao kanita, tungkol ka rin pastol. Yung apong ginaman, pekiyan tinay sarili na king pastol. Nepo. At anyang pigugunamang kini, aganak ako, nanyang mibay siya yung apong Ginoo. Agpang king istorya ng San Lucas, king Ebanghelyo na, dahil minunang minta kaya beda rin anghel, mino, pastulla puwari. Pastulla rin minta kaya. Nga siguro, ilang minunanan din da mabisita ng apong Ginoo, din yung pastul. At dinina na landangalan, kapamilatana, ng pamangamit na kaniting lagyu, oposisyon, at imong pastul. Mupin, at inyang pekatimid ing apong Ginoo. Ako ing mayap apastol. I am the good shepherd. Ako ing mayap apastol. At huwag ni po hindi rin ang tamang punto at pansin kaniting kapat ng Domingo, ng panauna, ng pamanyabling Mebye.
Ining kay katamong Ginong Jesus, ining kay katamong pastul. Dinawunin kayang biye king krus, dinawunin kayang daya, para bang kanita, ika, ako, at ding sablang tao, karelang napangnan ing kaligtasan. Pero yung mayari ka rin. Malyari tamo nga sabing, mayap-yapin pastul ni Jesus. But then we can ask, so what? Mayap yung pastul, so? At kinitaya kakit, yung panagkat na ning Ebanghelyo. Nung mayap yung pastul ni Jesus, therefore, detang manintun king kayapan, detang manintun biye, detang manintun kaligtasan, kaya rakit yung karelang panintunan. At nano'y kailangan ng gawan, makiramdam. Makiramdam, king kayang boses. Makiramdam, king kayang siwala. At tatandaanan ko po, bisan ating metong pengari, babae, ating niya pong anak malati, mga 7 or 12, 10 years old, lalaki, bulag ya po, may bait siya bulag. So, anya balita na nitang meto nga espesyalista king mata, pintalanin yung pengari. At sinabi na, nung payagan mo ko, malyari ang manakit ng anak mo, operang ke. So, may bisahin ng ima, uling kaluguran yung kaluguran, ining kayang anak. At anyang dalaro ospital, itapin, may operaya, at anyang miras itang aldo, bang kanita lakora la rembendo o intakap, karening matana, tsula ka rin, doktor, nurses, kampo paretang aliwang kamagana. Ampo yung pengari. So, anyang lakora la rentakap, siyempre, yasanekeng masala, migpiyak yan pasibay. Bagya-bagya. Ganyang bandang tauli, abukla na nalaring matana, linawi, kareng makapadurot ka rin, kareng makapaligid kayo. Detang atyo ka rin. Dalawa na lang. E bubulat. Kay ba't nanita, ating migsalita, nga na makanyan, kilala mo ko, nga na. Inganak, kinuldas siya king kama, kinaul nitang migsalita, imako, kaluguran na ka, nga na. Kap na mo, anya lalawa na lay na sinabi ka. O ba't kap na mo, anyang ating magsalita, karini akilala yung magsalita. Kasi nga na, meragulya, at yung pamiyugnayan da, ilang adwang imana, boses. Balo ne boses, imana. Kaya nga tingnan paralan, karin tayo aintindihan, ining Ebanghelyo. Yung sinabi na ni nga pong Ginoo, deng tupa ko, makiramdam la kanako. Balura ko boses, at ekula paboren, at masira imbier, pakamalan kula. Kingaldoy ti, kaya katamo naman pong gaganakan, ining panagkat na ng Santa Iglesia, yung pamangadi, para karing bokasyon. Maranas po ng kayo darandaman tamo pa siya vocations, nino rin kaya katang isipan. Pari, ampong madre. Nepo. Yung tutunan nini, dakala rin bokasyon. Uling mo rin nasabihan ng bokasyon, pakibat king aus. Pakibat king aus na ning apong Ginoo. Pakibat na rin tupang, pakibat rin balayanan ng Diyos, king maya papastol. At para kanako po, ala ng peka maulagang diling mo munang pakibat, nuni yung pakibat na rin indu. Pakibat na rin ima. Kasi nungali alam biye. Ing mumuna ng dadalanan ng biye pagkalob na rin apong Ginoo, ilapin dem pengaring babae. At para kanako, yan metong yang maulagang bukasyon. Huling mumunan diling dandamanan ng anak, yapin iiman. At siya pakingat siya na, indaramdamana iiman.
At siya pa king sepupuna ng imana, makisan metong ni kimbiye ng imana. Yan yung mumunang diling bukasyon na para kanako maulagan. At kaniting kayaldawan pangaditala at kikilalanan tamo ing ulagara rempengaring babae. Lalong-lalo na retang meging totoo, meging tapat, king karelang pamibiyebye, antimong indu, antimong imam. Wato to, paminsan-minsan, din kaya tintanga balitan na ima, lakwa na lang, din kayang anak, lakwa na lang, din kayang pamilya. But, of course, that is not the usual exemption sila po rin. Pero naburi sabihan, deng ima, makanya na. Kaganakantala kaniting kaurasan, deng ganaganang dela na naning biye, at kalupan na ning birhen, king karelang pamanese, king biye, na rin karelang anak, alam patugot yan at dala rin, kapamilatan yung pamakiramdam da, king apong ginug. Kasanting king metong apengari, potang ingkayang anak linwal ketiking yato. Aliwa mo yung panibata, aliwa mo rin masaya din kayang pamilya. Aliwa mo rin masaya rin kayang kamag-anak. Naring mapilo gayato asne kasayang kasaya uling bait me ing kayang anak. Ikita na yan king kakatamong Ginong Jesus. Na bait ning Maria mo'y mitulaying Israel nuning mapilog ayato. Ato yan mo naman yung kapag nasana ni Diyos. Nya aw sana katamungan, bantami so pantam. Ating mabilog ayato masayayang masaya at mabiyaya pag-asa, pauli na ning katawan ng Kristo itamo, na mibiyebye at impamibiyebye tamo, intatay kaniti, alang aliwa nune ing mayap apastol. Bukas po, magboto tamo kanyan. Nepo. Bukas, magboto tamo. Hindi magumpisa ko, abanggit kitang joke na balamo mo ing mayap o ing honest politician does not exist. Manual ako po kanita. Then politicians, disanes langan. Manual ako po kanta. Akpalagi ko ulit. Kasi nung manuala tamon disanes la, mga pagkatiwalan, o ba't magboto tapa? O ba't mamili tapa? Nyalulwal tamo, magboto, pang kanita pilinan talaretan talakat. Narinin talakat ang manimunang din. Ingkarelang payiral, yapin, impepakit na ning maya papastol. Pakatandaan ng tamo. Tayo lubusan ang tinjan. Tayo lubusan ang kilala. At tayo lubus makapakiramdam king ginong maya papastol, ami daon king Viena para kay katamo. Nung biasang sumuyong alang kabayaran. Ulit ang kepo. Nung etamo biasang sumuyo, na maninayang kabayaran, mo kem politika ini, kem pisambanyan, kem pamilya, no ka rin man. Nung biasang sumuyo, na maninayang kabayaran, masakit makiramdam, king mayak apastol. Uling akilala tayo mo, Jesus, kapamila taning kasuyuan, ay maninayang kabayaran. Nya sa pangadita mo na bukas, king sawag na ning apong kita. Pagkaluba na katamo sana king grasyang kailangan tam, para king kaya katam magboto, din kaya katam pilinan, bunga na lang, din kaya katam makiramdam, king mayap apastol. Yan ing kaya katam panalangin. At kaniting misa, pangadita la rin ganaganang magboto bukas, ang poring ganaganang tatagal. Mananunasa ng indaptan tamo bukas, gawa niya ang pamikatagon ning apong Ginoo.
bangkanita, linisan na katamungan pilubluban, at katmuan na katamu king kayang lugod, katmuan na katamu king kayang katutuan, katmuan na katamu king kayang kabanalan. Yan sana, yang pagkalub na kay katamu, kapamilya taning yang pangtamong Eucharistia. Amen. Talakad tamo po. Sasalpan tayo po, in Diyos ipangmaypayang totoo, linalang king banwat yato. At kang Yesu Kristo anak ng bugto ang ginutamo. Pengikli kong upaya ng Banal na Espiritu, nibay kang Santa Maria ang Birhen, linasalalan ng upayang Poncio Pilato, mipakoy king krus, mete at mikutut, tinipaya ka rin nete, kay katungal doon sa nubriyang mete, pepaitas sa banwa, makaluklok, wanan ng Diyos, ipangmayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman ng kete, bano kong ka rin magbiye ang pangmingamate. Sasalpan tayo po king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ng Santo, king pangapatawa rin kasalanan, king pangasubdirang liring mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus, ing Kordero ng Diyos, at pastol tamo, amidawon king kayambiking krus para king kaligtasan ding sa bula, bantay ranala ring sablang tao, papunta king sibul na nimbiye. Yung pakibat tamo po, Kordero at pastol mi, pisan metungan mukingan. Ulitan tayo po. Kordero at pastolmi, isan metungan mukingan. Ginu, awsan mi inkiakaldan, pasabi degulan, iba't king balang bansa, lahi at salita. Damdaman da sana insiwala mo, at tuki laki ako, inyang ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukingan. Ginu, dimut la ring makakilala kiyako, emu ipaintulot, ing atin mabating karelo, at papanatilyan mo lang tapat kiyako, inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukingan. Ginu, dakala rin daralan kaligaligan, manatili la sanang susuyo kiyako, aldot bengi, at makisan metong laki ako, king karelang kapag subukan, inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukingan. Ginu, dakalareng tutu, ring daralan kasakitan, pauli ning danuk, at kau, king katuliran at katutuan. Bustan mong iyato, palto na ingkeyang bunga, ating balayan mo, magobraya para king hustisya, inya ngaming manalangin. Kordero at pastol mi, pisan metungan mukingan. Ginu, balikdan mo in pagsalbat dat daralan kasakitan. Pulisan mong lubos ing luwa karing matara, at idala mo king tula ing kiyako at kiyakaming lugod. Inya ngaming manalangin. Kinulawen mo ing maragulap ibandyan karing puso, ring pusang lub. Balang magsilbi kiyako at king kiyakang balayan, karing kasuyuan mong lugod at kasawpan. Awsan mula at busnan mong panimunan de ing kiyakang balayan, inya ngaming manalangin. Ngeni po adwan tamo ing sarili tamong kapagnasan. Ginoong Jesus, awsan mo kami, karingke kaming lagyo, at pisan metong mo na kami, anti mo kang betong balayan. Uling kay kaming pasul, at ginu manggaman king alamangga. Amen. Liturhiya ng Eucharistia.
manalangin kayo. Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligayan ni kayang lagyu, king kiyakatamo kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O ikpami miglalang, iti sanang sakripisyo, amisan mi taon king krus ban bilakoy kasalanan ng meto yato, ikabos na kami king sablang dungis ng pamikasala. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. king Ginoo manatili keke, At kaya ka antimurin, yat na rin pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tao. Iting karapat dapat at matulid, Tunay pingkarapat dapat at matulid, impasalamatan na kang parati at numan ka rin. Uig pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Birian mong king tao dapat siyang miligtas kapamilatan ng dutong na ng krus. Indutong ning panganabo ning tao, meging dutong niya naman ning kayang tagumpe. Nung nume bating imbiya, karin mo rin ni balik kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapamilatan na tingkoro ring anghel at ting sablang upaya ng banwa, pupurianda at sasamban ing kekang ligaya. Milawak sana ing siwala mi king karela, kabang makyabi kami king dalit ng alang tuknang at ngamingan kakanta. Dunay kaping banaloy pa, ikayong panipataning sadlang kabanal. Uli na ito pagparalumpo mi, pabanalan mula sana retingayin king Espiritu, man para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sang luk, yung pamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at pasalamatan na katpinuri. Pirasne, at binyene karikayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawan parang kekay. Makanyan mo naman kay bataning apunan, kinwani ang kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At pinyan ang kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakang daya, indaya ng bayo at alangagang tipan, ay mipupo para kayo at para karing sablang tao. Panketa, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Christo,
Iyang ining kaganakan mi o igpa, king kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo. Daraon niya kay kang iting tinapin ni nimbi at iting kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kay kang, king pepaliren mo kaming matampang talakad, king harapan mo, pansumuyo kay kang. Papakumbapaming pagamuam, kay kaming ansanang may sulusudo, king katawan at dayang Kristo, ipuna na kaming anting meto ng Espiritu Santo. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalagan at king meto yatu, ban mi ganap ya keng lugut kambe ng Francisco kay kaming Papa, ing kaya kaming Arsobispo Florentino, ding sablang pari, ding sablang malugod na susuyo, king kaya kaming Santa Iglesia, lalong-lalo na king parokya aming keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman di kapatid ming pepainawan at manenayang subling niya, ading sablang mayang wabye. Tagapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king pie alanganga. Ban kaya benang Maria, induning Diyos, San Jose kayong esposo, kaya bedaring apostol at ding sablang santong tinupad king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kekaganap. King kapapilatan ng Kristo, kambe ng pangkayan, ikpamayupayang tutu, kagam ng banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang king alanganga. Gamit mong lugod at kapasalamatan, maus tamong ngayon kay kakatang kaluguran na ikpa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami o kinong, king sablang marok, malikod ng pagkalabing kapayapan, king panahon ni. Panking kaso, paning kay kapakalulu, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ng maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos.
O Ginoong Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Kaya mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Noon ang lawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian. Ikaw mabibiyat magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayo nga. At kaya ka, Antimuri. Pakita mo ngeni, imiga kami itong tamo, king kapayapan ng Kristo. Kapayapan po. Yung kordero ng Diyos, yung milarpo, king kasalanan ng giyato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat siyag kas niya yung amano mo, kumayap na ako. Spiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Tapot, pauli na ningyening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umaya ka mo man spiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. E mo sana ipaintulot kapilan man. Imikawani ko kaya ka. Amen.
Salakad tamo po. Manalangin damo. O Ginoong Kristo, ikay banal at tinapin ng imbiye. Idala mo sana king ligaya ng kakampaman niyo bling mebye, rin taong inatbus mo kapamilatan ng dutong ng krus. Itialdan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. lablok tapo saglit. Ilagyo na po ng kikatang parokya, dahil kikatamong PPC at SECO, dahil kikatang miyaluwang bisitas kaya kikatang parokya pasalamatan. Tayo po yung kikatamong kaluguran, ikpa kikasalpadayanan kikatang Archdiocese ng San Fernando, kikatang Misa ngeni, Archbishop Florentino Galang Labarias. Palakpakan tayo po. Kay ba't ning adwang banwa, may kapagpiesta tamong antikatiti, kuning balo tamo pa rin adang adwang milabas sa banwa, may maselan po, misang ordinaryong Domingo at misang ordinaryong fiesta. Dapat pa rin makakalali, siyempre po. At salamat po kareng hanggang sinaop kareng kaya katamong kaparokya, kareng kaya katamong miyaluwang bisita sa pong organisasyon, kareng may ngalabasan na novenan, kareng miyaluwang paring akong birata mong misa at may kitam kaya katamo king kaya katang simpleng selebrasyon. Karengga po may gobra, kaya katang parokya, sinaop, palakpakan tala po at dakal po salamat. Talakat tamong po ngeni para king kaya katang tauling bendisyon. Ing Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Ito po ila po rin buntok yu, at adwan tamo'y masusing bendisyon ng apong Ginoo. In Diyos sa may paing tuto, ikabos na kayo sana king sablang kaligaligan, at panwana na kayo king sablang mayap akalam. Amen. Itanam ni sana ing kaya nga mano karing puso yu, at katwana kayo king alang kupas ng lugod. Lumakad kayo sana karing kayang dalan, parating ating kamalayan king matulid at mayap. Hanggang po ang miras kayo king mana ning atsubanwa. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tuto. Ikpa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo, Amen. ting misa daon tane, pumeta ng eni, kambena ning maya papastol, Alleluia, Alleluia. Salamat, King Diyos. Alleluia, Alleluia. Congratulations po, kareng ega na ganang mothers. Congratulations.